Bueno, iti dito agundaway tayo man nga ro di basa. Ti may sa apakasaritaan iti biyag. Ngayon patulod ti may sa apagayam. Dahito ay kat impatulod ti may sa apagayam ang nagpailinga di tinagan NATO. Maysa Aminero. Iyon. NATO Aminero. At yung nga na pakasaritaan ni Pagayam an NATO. Kan ka manong June na ba garabikan ka kan kadagiti padak an ayat dumdumngeg iti programam harana. May sakmet nga adik nga agdengdengeg iti programam. Nang runa iti rabi iti Domingo tada ibasbasam adaniw kan pakasaritaan iti biyag. Jay launay pakasaritaan. Nabayagan na kayat kumatiag surat kan ka nga matunggal gandatek nga isurat ti pakasaritaak kaslaak marunaw itibain. Bali nagurnungak pay iti sangabantay atured. Sako impatulod daytoy. Nakababain nga minunay daytoy a pakasaritaak. Panagkunak daytoyen ti pinaka nakababain. Iti amin nakababain ana ipatulod na apakasaritaan ken ka. Ayun. Amok ngamin nga do ti manglais kanyak. Numang gandan ti pan nakaibasa ti pakasaritaak. Ngamkas iti kunak. Inyurnunga kun iti tured. Tapara kanyak. Agpaay nga adal daytoy kadagiti padak ono kadagiti lalaki padak mahilig. No anya hilig isutin nakburay-rayan iti surat ko. Oy. NATO latan ti awag mo kanyak. May sak miniro dito igigid. Nasurok at 30 titawan ko itan. Bale natnagen iti kalendaryo akas iti ibagbagada. Ay, dito iti kunadang hangakimpet iti kalender. Kalender. Sana pa nagpalastog ngem guwapo akmet. Saan lang nga dagiti parents ko ti mangibagbaga. Uray babarkadak alalaki. Ay, dati talaga guwapo. Ngam no apay anadanon ko ti kastoy atawan ko asing gelak pay daytoy ket gapu iti kunak mahiligak. Mayat idi ti diskitar mi iti minasan na pagtrab-trabahwak. Kaubingak pay la idi agtawunak iti 27. Okay. Kanayon nga minadakkel ti mabingay mi no kastang aglako kamin iti balitok. Ket gagangay siguro iti baro nga awan plano na iti biyag. Takastak ngamin idi manong June. Awan plano para iti masakbayan. Basta ti amok ket agtrabaho ken agkakwarta para iti ragragsak. Isu ano kastang agbingay kami, diretso inuman ti papanan mi. Sky is the limit. Innibusan iti kwarta. Sana bale, addan to manen. Kasta, ti panunod mi kadagiti babarkada. At dapay dagiti time paklos mi ti inuman. Ket da kami lang ti customer. Oh, man. Bueno saan? Agakar-akar kami iti bara pag inuman mi. At dajay umabot kami iti 3 days, 3 nights. Sa kami man na nagsubli iti trabaho mi. Talagang ibusan na.
Bali iubos mi ti kwartami. Napadasan mi pa iti agriing kami kabigatan na. Apulos nga wan na bati ang kwartami. Nga uray pamasahe mila kumanga agawid. Awan ti uray pagmami. Weno pagkapi mila kuma. Talaga anaibos. Ultimo barya. Adi mi amo no inibus mi wenno kinaot ti kumakaot iti bulsa. Ket ti kagrabyan nga aramid mi ket ti kunak a kinahilig mi. Wen manong June, mahilig kami kadagiti babae a 150. Tsaka mo, adumot ag gusto kanya ka babae. Katjak kumakasapulan ti Magdalena ako nada. Ngam gapo siguro ta mabutengag. Wenno jak pay kayat ti maitali iti responsibilidad iso nga. Basta agbingay kami kat kastoy ti aramid mi. Aging ga ajak ammo. Aynan. Aging ga ajak ammo akay kayatan ti bagik daytoy abasol. Oy. Aging ga dimteng ti tiyempo. Aynan. Aging ga dimteng ti tiyempo. Asiningir nakmutlaeng ti aramid ko. Nakaptanak iti sakit. Amaala iti apagdarikmat aragsak. Jak metem makaisbo. Iti may sa abigat nga agriingak. Gayam. Nato. Lo akon. Bagay na may dinagan na nato. Lo akon. Amok akatawaan ken umsiendak dagiti dumdumngeg. Ibagada pa'y siguro nga awang babain ko. Ngam kayat ko lata nga i-share daytoy tabarang agbalin apag ispikuan. Dagiti pada a mahilig dita. Ken kadagiti agbalbalak amang padas. Diyak amo ti mariknak idi nakaptanak iti kastoy a sakit. Diyak amo ti aramidak. Mabainak met ama pa nagpakita iti doktor. Ken awan amok a doktor a pagpakitaak. Isu ngainan anusak. Kunak mo kusa nga maikat. Kumkonforme ti inin-inum ko. Danong tibuko. Ken nayanger akong kumpormi abulong ngam saan lata maimbagan. Karkaro amarigatan akon. Iso nga naibagak iti may sa akatrabahwak. Ket kunak secret talang ngam napanakat inyanaunce. Kadagiti ka aruba. Kindadu mabay abarkada. Namuan dagiti kakabsat ko ket inong tandak. Ngam pagsayaatan na, tain paagas dak. Naagas amak nga rod. Ngam tidakas. Nagwaras meten ti istorya. May papan. Itipan na ka nato lok. Ket daytan ti saan a maagasan. Kasla apoy. Ti uram a nagkayamkam dito'y lugar ni. Isu a pirmi ti babain ko. Isu a nabayaga nagkulkulungak. Nasakit tinagam ko iti barkadak. Tasaan a mapyar iti sikreto. Naamuan nga ron dagiti babbalasang kurso nada kanyak. Ket amin da nadismaya. Ket dayta ti rason nga aging gaita ket baruak tanu agarumak ket maamuanda tinapalabas ko di dakon kayat. Daytoy man ti kapadasak a kapapaitan
aso papak, ti apagdarikmat, aragsak ko idi. Kat sabay ko ma, tagpaay nga adal, kadagiti dumdumngeg, kang runaan, kadagiti mahilig. Ito'y pagaya mo, nato. Natudok ka, no? Dahil naman nga Roy, pakasaritaan ni Nato. Lo. Oy, asimuti man nga imamag. Pinagbabaw yan ng dayday. Kaya iso nga intortored na nga in patangatang ay katapno agbalin piman nga pag-ispikuan nya pag-ispikuan kadagiti mahilig mapan ijay kan ijay tapno bareng makapag pampanunod dahil niya anya ngay abay ngay no ngay kwa mas nadagdag sin na sakit uno mas gargarabi niya ang maalati natudok ala day taman nga rod kapadasan ni pagayaman nato kaya sapay lang ko ma ta makaibaay iti pag-ispikuan akas iti kunhanay niya. Kaya ali nawaya kayo lata mangipatulod iti kapanunutan nyo kaya intay matibasay niya ta bareng manayunan pay ti adal nga ipaay ti pakasaritaan ni Nato. Manay nandaya Inrik nakpay yan naratsa Linayad ko sisya may iman si tukewa Tanam mo kita kami ay dua Nabayag kami ay nan gaya Ta ay buwan o bilangan Wala'y problema Nalakay marisolba Ang talapya pasensya yan wada Di matanggin tiyempo Kayin kami ng inadawi Plano miyan isaganaan Wat amoy dibuan Yan adak maawatan Kananan pasensya ka herman Kainem naman si Deora Nadagsan sintrik nakayak ng luluwa Inaistorya yan ay kanana Manusan ay kauliip siya Sinsa mo na Uyak imanan uga Bagaklay dekpay lang siya Nung kadesisyon Magay nabalina Ay pinag-usap
nagtiasawa. Uyak na tapay manis sa kaput ituloy kapupay ay mandan anapun kat andi kagasata. Pagaklay depay lang siya nung kadesisyon magay nabalilan. Iit ay pinanubusan, iit ay pinanubusan. Hanapon at andi kagasatan. Alas 9:34 terabii. Tuloy ti programa tayo harana. Hello kini Mark Anthony Cabanlong. Good morning watching from Manitoba, Canada. Yan. Welcome to our program and of course, welcome to my YouTube channel. Sir Mark Anthony Cabanlong. Ala, aduma iti nang ipatulod iti text sa may papan iti kapadasan ni pagayaman nato. Kaya intay nga rod basain atap no hamat nga masayang niya. Kunana dito'y ayo ka man, hehe. Natural ang maistorya ka, gapodita. Ngayon importante, insardeng munday ta akinahilig mo. Yay, ti solusyon sa dita, kaya't mga asawa kan, ngam kita ti usto, ama asawam, kuna naman yan. Hindi problema na nga rod. Amin nga kanong arman nakaw. Numamuan dati napasama o no napalabas na kat madidamutin. Ken kakabsat nato, maya tainturad mo nga imburay takapadasam. Tapno agbutang dagiti agplano iti kasta. Uray ta na imbagan kan. Ayan. Sabay mo dito yung pag text line. Nagrigat italmag na. Nato! Ano daw? Wen talaga akas tati baro nga agtutubo. Kasla nalaka amaawis nga mahaan na amo. Ti pagturungan na. Masabol ang masubok sa sananto agpanunot iti usto. Dahi tati, agungguna, dagiti nalabas, ti dakas nga aramid. So, basol mo lang dahi nato. Saan ka nagpanunot, iti nasayat. Gusto ta naagasan ka. Dahi ta katagbalin, apagsarmingan, dagiti agtutubo, tata, ngagdama. Basta tuloy mo ti agbaliw. Barang no, dumteng to ti tiyempo, kaya't makaasawa ka lang. Salamat, purita gayam na. Ayan.
Hihihi. Do dagiti text nga ko mabaling nga basain mo yun. Nato. Kasta ti aramid jay ex ko. Iso nga nauma ako. Iyawan. Dama ito. Ay paisa ading nato. Siguro ti adda panunot mo ado pay naba nga igiling mo ket agbingay ka manin. Ading ammom itan no agbingay ka pa iti bayad ti balitok. Orno nga wenno ipadulin mo. Wenno addan to dumteng met lang. Maaram mo met maaram mo ket daytan to ti pagpampanunutam wen kunana. Hehehe, nato. No agaram ka, mapan ka iti adayo a lugar. Jay, sanda ka nga mamotap no makaasawa ka. Iyan. Very good. Naimba garabise. Kan classmates. Dayawak titurid mo nga nangi binglay. Tapno agpay nga adal. Ngam dumteng tumot lang ti dayag. Nga makaawat kan ka. Ken kang runaan na. Agkararag ka. Nakong. Dakkel ti maitulong na ken ka. Aywan. Madi ka babain jay kapadasan jay anya ka no? Mas kababain ko na. Di kapadasan jay inag-agkan ti sarili na nga aso. Ngam na siya yata parihas kayo nga nakamires. Alakad ituloy mo ti agsingsing putin. Barok. Iyon. Bro! Sayang ti bindisyon nga inted ti Apo Diyos king ka. Kunana. Good evening, Sir Jun. Bantiwal kay manday tangan nato. Loko. Hi, Center of the Maritismoso. Kung nato'y kahit kung agdeng-dengag day tangan minti mahilig ti. Kinmawas at datagwapom. Anya ka no? Kinji yun. Kumawatan ng jelas. Why nagadugan nag-text? Why, Ustan? Saan ko mabasa? Tu nato. Dahil pagsasaw galod nga adda iti udi iti panagbabawi. Dakkel ati tulong day ta Fred mo. Tayin waragawag na tinangyari keng ka. Kat namuan ti pamilyam katim paagas da ka. Tayong gyaw ko na naman. Bag kumaman eh, pamilya naman ang ibagan naman. Napan na kinyaw aw. Well, singam tak itanam. Diyan na to. Namagakda imensyon. Diyan anog malaa. Bijagi maeda. Diyan amag mo. Sayag mo an mapensyo panulnong kaman ni pandakayan mo. Diyan sika tong si kayong undalaki. Diyan mahilig. Asas jua. Pambal-baleo kayo. Sayag kayo nato. Lo. Mato kon to gayam. Apo, nato. Totalam jay kwarta mga ginastos mo ti awan si Serbina. Kanjay tiyempo nga sinaysayang mo. Kuna nga samo, kuna nga ipukaw. Ay, apo! Sayang! Farmer's Fate. Pukaw ko kumang baka mabulabog da dita. Kana ni pukaw ngamin eh. Aw. Lawasas sa kanayunin sa na 150. Watlaeng daan na anak gasat mo. Amay ka China, milon doon pala wala makakilala sa'yo. Ay, ganon.
magurnong ka mapangakano di China. Good evening sir, para kininato, Dok. Tapno makaaram mo no makaasawa so nakat mapanti sa baling nga lugar. Tapa nag-aram ijay adayo. Di awan ti makamamu kenyana. Salamat iti panang ibasam dito text ko sir. Ay nato, Dok. Dahil tajay ko nada awan ti babawi nga umununa do di kat maudi ay si mapangduja babawi no di kat manunod anad kumain nem mo pangsyo ka ni pamakawan tan kararaglata ipamaysam ipamay anti shoes pansyawat ni kaasi pansyawatan ni kaasi yan. Kastamat idijay naging biip ko mahilig ti bar ingga na nga impadengeg na iso nga imbasura kon aya kapsat na to bareng matuto ka kung natuto na nga On classmate, dahil dati maala ti Baba Iro. Kasukat na kat ba ak. Uy, ang aming nga nagbakit babayro. Silent shadow at least lesson learned. Nato, oo. Uy, ada barbaron, Ned. Good evening, Sir June. Every day listening to Kwarog. May stress may stress reliever dito'y adayo. Yan. Thank you, Ned. Ni Alma. Welcome at lang iti channel tayo. Thank you. Sigurado nag-subscribe na gito'y. Lesson learned the hard way nga kunada. Yan. Talaga kastay niya ti pagadalan ada jay nasakit ada mo jay moderate ada mo jay dalagan lang niya. Jeremias Kiwas. Hello, good evening, Idol. Shout out here from South Korea. Salamat, Idol. Hamat kini Pasi Noli. Joy Fuerte. Hello po, watching from HK. Melanie, good night sa lahat, especially to Nato. Sa kwarog ko na. Listening from Inbat. Salamat. Ay, kita nyo dagiti mahilig di tanging mata. Watching from Manitoba, Canada. Ay ni Mark Anthony Cabanlong. Imbes nga iso na si Sara. Alay sa lisa ay his na pangursi tak dita surat mo nato. Ay gulay nato ral nga madismaya dagiti babalasang nato red ka idi ingka ipa-check up nato nag-check upon ay rin laron day takot lolit ating na may saam na kami hehe kunana. Good evening, sir. Ayan. Hello to Bakbab. Bakbak Josephine. Watching dito yung kwarto, Hong Kong. Ayan. Thank you. Hi to Rio Paitukan. Ni Shane Cade. Good evening. Okay, nabasak sa aminan. Wala na bang humabol? Oray. Nakano? Oray mga asawa dyan adayo nga lugar no aduti Marites. Yun niya. No dumano ni dyan nga dyan Marites.
karon no. Ay, ay, ay. Yan. Okay, salamat. Kakadagito yan ang ipatulod diti ka panunutan da. Kanta ka sir. Kung na ni Shane Kate, awang aron gitara. Inyawid ni Samir. Sayang etsan kinagwapo miya siping mo ay bindisyon di apo ay wat mun winalwaldas. Di balin? Nagbalin nga adal ken kwa na dayday wen. No daduma ngamin kat kwa. Nagastos ti pagadalan ti daduma. Di ko na tayo nga rin ti daduma nasakit. Napanaas. Swerte no ti pagadalam kat naganas. Ala, thank you kada kayo. Thank you kada giti papagayam nga nakibasad kan thank you kan ka nato. Ket awanin ti may bagak di balit kunamad nga pinag-ispikuam dayta. Pinag-ispikuam dayta nga kapadasam ket saan mo nga ulitin. Iso nga in-share mo tapno agbalin mo nga pag-ispikuan dagiti saan pay nga nagpanunot yan tapno nagpampanunot damit ala thank you manen kan ka pagayam nato di ko nada nga roden tapno makasawa ka umadayo ka iti pagaraman niya nga mo itugtugod day tabarkada nga marites moso baka inaistoryaan man ni Jay Papa ng mga lugar niya. Basta importante insardeng man. Manong may background mo kasi nga kwanto tingarod tingarod ang kagatol lang ay ko kwanto tingarod tingarod kumpurmi kayo. Sorry, kada kitidad do mga text niya. Ang kumabalin nga basahin. Tingarod. Wenmot no man sa na naman da ito tingarod. Tingarod. Ala. Adapay nabatbati sa nga 10 minutos intay pa nagkakadwa iti programa harana. Jakman malipatan inagkapadasan uray pa'y tawanan iti naglabasan dahito'y padas inakman lagi pan ang adang kung panunutan katitunggal may sa umay panagayat na lalo nulang anak mang pedray aurit na ayat kasla awan patinggana ragsak po awan iti makapada itilikod ay tuya ragsak limusing paitinya tay di ayat nga inaywanak
ladingit isimukat, daytoy ayat sinayang mo. Itili ko daytoy alagsak, di musing pagtitibya, di ayak na inaywanak, ladingit isimukat, daytoy ayat sinayang mo, pamated ko indalay mo, sikat ay makagapo, anaripan ko'y puso. Sikat ay makagapo, anaripan ko'y puso.